Sebab apa? Nabi apabila orang Taif buat jahat kepada Nabi, malaikat mari. Malaikat dua penjaga gunung, dua penjaga bukit tadi mari offer pada Nabi, wahai Muhammad, kalau mun aku binasa ke orang Taif, nescaya aku akan laga ke kedua bukit ni. Sehingga tidak ada lagi zuriat orang Taif, mati mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu orang sentiasa tomok ke atas hidayah. Tomok nak kebaikan kepada umat dia. Nabi tukar daripada doa kebinasaan, Nabi tukar kepada kebajikan. Nabi tukar doa tadi. Nabi salahkan diri Nabi. Padahal kalau kira dengan orang buat jahat dia, mari nak sampaikan dakwah Islam, sepatutnya dia molek. Atas motek molek, dia mau akak tangan tu kita, dia mau nak kebinasaan, dia mau lawan kita akak tangan, binasa habis. Itu kalau kena atas kita. Tapi Nabi tak. Nabi salahkan diri Nabi. Nabi kata, Allahumma inni ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Anta rabbul mustada'afin ya arhamar rahim. Dalam riwayat lain, Nabi tukar doa kebinasaan kepada hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya mereka tak tahu gapo aku nak sampaikan kepada mereka. Ni jiwa Nabi. Maka Allah Ta'ala dengan sebab doa Nabi tadi, Allah Ta'ala buktikan, Allah terima doa Nabi. Nabi kata, ya Allah, seandainya tok nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka tolak dakwah aku hari ni, tak saya terima dakwah Muhammad bawa ni, aku mengharapkan satu hari nanti daripada sulbi, daripada keturunan orang Taif akan lahir daripada mereka orang yang mana memperjuangkan agama aku. Maka lahirlah cucu daripada orang Taif. Siapa dia? Muhammad bin Qasim. Ini dari kitab sirah sebut. Muhammad bin Qasim ni keturunan Taif. Dialah telah bawa dakwah ini ke benua Hindu. Tu orang-orang India, Pakistan, kalau pergi Mekah, kalau tak pergi Taif, tak sempurna. Jasa orang Taif kepada mereka menyampaikan seruan Islam kepada mereka, mereka ingat mereka akan berziarah Taif.